Povod za razgovor bio je dogovor o daljim aktivnostima na realizaciji izgradnje hrama Svetog Spasa u Prištini i uručenje odluke Skupštine Srbije kojom se određuje lokacija za izgradnju hrama. Ova odluka Skupštine Srbije i početak izgradnje hrama Svetog Spasa predstavljaju, rečeno je u razgovoru, ispravku grešaka društva prema crkvi i povod za stvaranje jedinstva i sloge srpskog naroda i uspostavljanje jedinstva Srpske pravoslavne crkve. Istaknuto je da se već sada pokazuje veliko interesovanje i raspoloženje srpskog naroda da da svoj doprinos izgradnji hrama. To raspoloženje iskazuju svi Srbi, ne samo sa Kosova i Srbije, već i čitavog sveta. Sveštenik Popadić je zahvalio na uručenju odluke Izvršnom veću i Skupštini Srbije koji su dali doprinos na realizaciji donošenja odluke, izražavajući želju da će se sa projektom otpočeti što pre. Dogovoreno je da se počne sa organizacionim i drugim pripremama kako bi se što pre počelo sa izgradnjom hrama, čija je lokacija određena u centru Prištine. U razgovoru su učestvovali Pero Mrgud, pokrajinski sekretar za urbanizam, Branko Ljumović, sekretar Sekretarijata za informacije i arhitekta Ljubomir Polić.